Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmaldahay. Ngun ammo, saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasama, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamati ak, nga itinat ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kan. Awisen kayo marut ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno kay yebkas ti anak akanyo, ket agbalinda nga unidan, kadagiti dumdumnger iti tangatan. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagaya. Ti pakasarita ang ngayintay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Petra, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumat nga ibinglay ti pakasaritaak, tabarang makaipaay iti linglingay, kan adal, kadagiti na ayat adumdumay. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasalitaan ni Petra. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Through the whistle of my home, that's what I know. Mabalinti makiamam mo, ate. Ha? Sige. Mabalin, Manong. Siya gayam ni Sandro. Sige. Siyakmat ni Marilyn, Manong. Nagbintas din ang gamari. Kaso maglati kinabintas. Ay, adda kayo gayam dito ay Marilyn. Ha? Ah. Peter? Marilyn, mabitlangan. Aday rasas ko ka. Diyan amin kaya't amang ni Sandro. Sige. Anya day ta, Peter. Mabit man lang, Peter. Di mo ikasta-kasta ni Marilyn. Talalaki ka. Umatayo ka man. Ay! Di nagmadguyo din Sandro! Bakla kami ni Peter. Kan kasladang kapsatan ka ni Marilyn nagayam ko, Manong Sandro. Isokas jayda. Mas tawag mo ta ka ni Peter. Saan mo ta sigod akas dyan? Sana yan. Adong aro ti mas dao ka ni Peter. Iti dyan na ita. Atiw na pa yung tipot-put no babae. Nukas dyan nagtigtig na eh. Talaga siguro abakla ita ni Peter, Manong. Pero nga dayo iti abay ni Marilyn. At ako may rasas ko gankwana. Di dalam mo. Akayat ko lang ay asinig ti bagig kadag iti babae. Isong aging babaklamat. Ni Marilyn tumawawag. Hello? Hello, Peter. Marilyn, apay?
Sige. Agyam anak Marilyn. Sige, umayak. Okay, bye. Bye, Marilyn. Talaga dyan Bye, ana pa ni higit ni bye-bye. Anya? Agmay-may sa simurot. Kasano? Kat baklamot namin ni Peter. Di yung madlaway Pasig ababae dagiti kakuyog na. Pagawan kat abay na ray jayan. Kaya, urayak man ang makasangkot iti palay ti loko. Anong Marcos? Diyak magustuhan ti kastakar aramidin na. Lalaki, agbakla-baklakit din. Babain dahi dyan tao. Dito Ryan Manong. Sika! Malakyan ka, agbakla-bakla ka. Agpakalalaki ka, sika. Ang mga ano niya ti maramit ko ka, Peter. Apay, anya tinasaya at pagtungpalan ti kasta klase ti tao. Imbes kumakit yung mga sawa ka, agbakla-bakla ka kitin. Ingkang tiramos! Tiluksaw ko naman kikita di tarupan. Kaya kasta ka matin Manong. Sumayin ka man! Naglaing ka nga artista. Oy, agpakalalaki ka. Ang mga numakabil kasi ka, Peter. Ingkang tiramos! Wow! Nagmayat! Umay kamot, Peter. Duwatang agin dayon. Sige. Duwata nga Ruden, Marilyn. Pangururayan ta kada Mercy. Masapul nga kukuyog tayo ang makiatendar iti kasar. Wala, Marilyn. Mamatimot ni Marilyn na putput ng kapakla. Anyang tayo. Ipagaglagan ti puno. Nga agayatak kan ko na. Oh, Peter! Ha? Napahuli makamatan. Anyat pampanunutam? Kuha. Pampanunutin nga ron no kasano ka makasara kiti lalaki dito. Nga agbalin mo't ang forever corn. Anya? Talaga na kasi Marilyn. Ibagagatan kan kuha na. Ngay ayatag. Kasano nagumura kanya? Sigurado nga daywan na kung lukas na taramidan. Maragsa ka na. Tanagkita tamanan iti deda kaaldawan ti kalay sa dagiti nobyo ken nobya man. Kasta akmat, Manong Sandro. Kasinsin mo matgayang tinobya. Awan, Marilyn. Nagpintas ti kasinsin mo. Bagbagay na ti kaon na. Oray si ka, Marilyn. Nakapipintas ka man. Di so ang naghasat ti lalaki nga ayatan. Si kamot, Manong Sandro. Angawan na kailangan. Sana nga gang angaw, Marilyn. Tapod mo ti pagpagak. Ayun lang. Nakasaritak mo tantigayin mo ani Marcy. Hindi kayo doon balay ang maturog itong rabi ha? Anya? Una, gamin, makisala kayo pa Enjoyin nyo ti idadar ayo iti kalaysa. Peter. Apay kasta tilangam.
Nakapanimit kamot dita. Adda ka di parikot mo? Ha? Awan, Mercy. Uwan gayam. Ayan ni Marilyn. Adada ka ni Sandro iti sirop ti puon ti mangga. Urayan ta amalmas na nga sarita. Sa tayo to agawid. Sanin. Mapanak lang ni Marilyn. Taagawid tayo maten. Ay, oy, Peter! Saan mo idasingaan? Anya pa lang teraramidin nyo dito kini Sandro. Agawid tayo. Tani, maluman, Marilyn. Peter. Sige, Marilyn. Ang mga mo't lumatagtagan ni Marcia mga oray kang na. Okay. Mapan kami nga ron, Sandro. Ala. Umay ka, Marilyn. Ika magtiiman. Bye, Marilyn. Ingat. Bye. Apa yang mesti matanti maritrek naga? Anya teramidag. Madlaw ko nga itang nagginawatan da Sandro kan Marilyn. Saan ang mapalinday to'y? Kasta agayan ayat kayo ni kini Sandro, Marilyn. Juan, Peter. Kat da kami matanti sumarunong agkalaysa. Anya? Agkalaysa kayo ni kini Sandro? Juan, Peter. Kat imbitado kayo amin agagayam mi. Masabol nga da kayo to. Anya? Diyos ko. Lord bariwag. Sigurado akan jawan dawan. Oh, Peter. Anyat mo paspasamakan ka. Saan kan samat ang naragsak? Ako, Marilyn. Sige. Dumaraay kami to kini Mercy ti aldaw iti kalay sayo kini Sandro. Diyos ko. Itultuloy ko lang yung tagbaklan o kasta. Ter aramidom dito Peter. Awanan, naksutan ti ilutluto masidan. Manong, sorry. Jak matan naputan, naiturok ko mat gamin. May maglakit din ta nakita ka Dagos. Tadi ka kat nakapuran. Sorry ko naklangarudan. Napuyatan na kami ni Dirabi. Ngamin, nagpatpatnaga ka nakisalay di salon na. Ay salbag kiti. Dahil talati amom. Di mapanagpalpal yudong. Di mo pa'y amuti tumulong iti trabaho dito ba? Mano? May ka man kiti. Tulungan na nga kiwar iti semento. Duwata amang ipatakter iti sementado as CR tayo di talikudan ti balay. Manong diya kabalan na trabaho da ita. Aglutok langin Mapilit na ngarot at tumulong ka. Amamatan. Kastoy mo ti kasasaad ko. Agluto aklangan angam ti agkiwar iti simento. Pumanaw kalaangan Peter. Saan ka kasapulan dito balay? Kan ija balay damanong mo ang Marcos, Peter? Juan Mercy, nauyong ti kabsat ko.
Agasong tapagtalawan na kitin. Kat, sa din nung arod ti papanamitan. Makamuditan. Mapanak lang na di syudad. Sa pulang tigasat ko ijay. Anyamin ayat ti din yung nagkinaawatan nga agkabsat. Kasano? Ipilit na ki din nagkiwara kiti simento. Wari di tanamot kan Ti kayat namin ti kabsat mo kat agbalbaliw kan. Agbalin ka apod mo alalaki. Pangaasim mo tan Sana tayo taabanag ti pagsaritaan ta, Mercy. Imaya, tagpapakasyak ka. Magipagnaetak pala ko maniti palayo. Kabayatan ti pa nagsapsapo ko iti trabaho. Ay, katuan tulungan ka, Peter. San Kinisandro. Anya pa ilang ti Serbina ang palpaliwag. No napukaw kumutan ti babae ngay ayatag. Sigurado ang makantsawan agtumutan nagbaliwag. Ipusin kibing na itingarag na dinatang ko. Kalpasan na. Iturong kumutan ni Tisang ti Tersena. Oy, Peter! Naimbag na nakita ka dito eh. Itay pa aberberukan ka. Si kamang ka, Mercy. Ala, agin inom ka manan. Anya ka diti mapaspasamak kan ka, Peter. Apaya ka na yung kamatan nga agin umiti arak. Di magkadi pagkadanagan, Mercy. Pasikmot lang dito yung inom ka. Uray, pay! Ala, umay kakit din. Ijay balay ti pagturugan. Saan dito isangot ti Ter? Nagyaman, kamaudyanan na. Nakasara kakmut lang iti pagtrabaho at nagtatrabaho akong iti parluan. Kas manicurista. Peter! Ha? Uy, dandanisan ka na ilasin Nagatindog ti buok mo. Kan nagpintas ka. Ati mo talagang timay sa abalasan. Agyaman nag-Mercy. Oo, nakaumay kamit. Kaya't kumati agpamanicure. Kan pamrayat mo tan amang ibagakan ka. Nga intun bigat amaangay ti barangay fiesta iti lugar tayo. Umay kamot pumasyar Peter. O sige, umayak. Ang ipalubos mo ko mga di balayo ti pagnaitakan. Uwan, di kagdanag. Amok magkat, adi mo kaya't ijay balay da manong mo ang Marcos. Laki din nga sino ito ti palasang asarsaron mo. Sikamat gayang, Peter. Mano? Nagawa-awit ka pala dito yung lugar tayo, no kastamot lang tilangan. Ay na, ate mo pa iti pudpud no ababae ating ko. Ipapain ka. Kaano ka nga baliw aya? Ibagakan ka niya. Di kan tupulos makaasawa ken maaddaan iti anak. Wenno pamilya. No di mo balbaliwan dayta nga estilo. Di mo ikaskaso ti kabsat mo, Peter. Pakawan ng laangan. Adang tupay bakla nga inasawa na. Iso di kagdanag. Makichat ka kitdi. Makichat? Wan atap na maliwliwa ka. Padasam ti makichat. Sigurado, adon to ti agbalin agagayam mo. Nang runag at nagpintas ka. Uwi na niya. Husto ka, Mercy.
Good idea! Hoy, Peter. Hoy, Nagkornimot talaga lalaki. hoy, sino ay Ay, naday ka ha? chat mo? Di na pa ikaskaso. Siyempre, tao. Si Kamot. Asino nga, Rod? Ay. Mabalin ka di amaamuak no asino, ha, Peter? Boyfriend ko. Tapno mom. Bak nang ti boyfriend ko, merci. Talaga? Oh, makitam. Di ang damot lang na ilawan. Kat, nagkita kayo ka din iti personal. Ay, saan pa, merci. Ngam nagtulag kami. Agkita kami to, ije na lata ka restaurant. Nicolas, tinagan na. Ha? Si kakading ni Nicolas? Ay, may samot tayo itong buhay. Wen. Siyak nga rod, Petra. Maragsa ka na. Ta nagkita tamutlaangan iti personal. Kastagmat kin ka, Nicolas. Diyak lang yung pag-aro. Artificial matlagahin ti bigotin na. Ay, pagpagay naman kiti. Kas napudpud na lalaki. O sige, Petra. Agpili kan iti kayat mo akanan. Taiso ti orderan ta. Ha? Manganta. Kalpasan na. Ipasyara ka iti nagduduma a lugar. Ay, agyaman ak Nicolas. Sige, agpili nga ruden. Para kadata. Manong, imayak. Kahit kung ipagakin ka, nagkasarak mo din. Ano? Kaya't kung ngayam amo ni Nicolas, may sa bank teller. Kat nagtulagan man di pa nagkalay sami iti mabii. Oh, sige. Maragsa ka na para kan ka. Kamu, dyanan na. Mga asawa kamit langin. Manong Marcos, pakaragsakak mo't ti pan nakaikarik ka ni Petra akapsat mo. Mas daw kayo siguro kada kami. Ngam, talaga akas tatibiyag. Kapla pag-arupoy na baknanggaan ti asawa. Aling ko. Makuna tumboy. Agad nagagat. Kan amo na ti makibagay kanya. Agyaman na ka, taadon tinaitultulong yung kanya. Si Kamot Manong, saan na dahil ti panunutan? Kapsat ka. Siyempre, rumbang lang at tulungan ka. Pakawanan na ka din ko. No naglablabusakan kay ti kalabas. Tingamit na mukid eh. Awan tinasaya tamasak bayang. Agam nagbidutang nagayamatin ko. Pakawanan na ka. Ay na, si Kakid di Manong, napakawan kan. Oh my God, man, kiti tarakupen ka. Nagsad ka launay. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home.
Daytaman ti pakasaritaan, Mr. Loudly. Katagyaman nakiting kay panangidrama. Sapay lang kuma, tanakay bati iti linglingay kan ata, kadag iti padak adumdumeg. Tuy pagayam mo, Petra. Agyaman kami iti pakasaritaam, pagayam a Peter, wenno Petra. Ala, awan ti makunak iti pakasaritaam, no diti agyaman, ta narayaw, dagiti agdengdengeg. Ket sapay la kuma iti apo anamarswa, tagtultuloy tiragsakyo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasalitaan ing patulod ni pagayam a Petra, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Love. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti kay panang karabay, naimbag na oras kada kayo amin.